neće tu ništa pomoći. Jürgensen je još tamo dobio žuti karton. Modrić ili Rakitić, tko će biti izvođač tog kaznenog udarca? Je li moguće da će još ići na analizu? Ne, a nema govora. Jasno je sve tu ko dan. Mislim da će spasiti nekako iščupati. Modrić je uzeo loptu. Pogledajmo to još jednom iz ovoga kuta. Prošao je Šmajkela. Tu ga je po nozi počeo udarati i onda do kraja ruši s leđa. Matijas Jürgensen, Pitana je odmah pokazao na bijelu točku i Modrić će biti izvođač najstrože kazne. Ajde Luka, nakon što si bio argentinska postane i danska crna muka. Samih u crno, pošalji Hrvatsku u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Šmajkel se raširio, koliko je dug i širok na vratima. Modrić i Šmajkel.